Reč kafana je u naše krajeve došla sa Osmanlijama. Kafane su kao svojevrsna institucija kod naroda na ovim prostorima imale veliki značaj, kako u skorijoj prošlosti, tako i u dalekoj. Prikladan naziv za tu vrstu objekta u koji su se putnici mogli odmoriti, nešto popiti i pojesti, pa i prenoćiti, u srednjem veku se nazivala gostionica ili taverna. One su se uglavnom nalazile u gradovima koji su obilovali trgovačkim i zanatskim poslovima. Gradove u srednjovekovnoj Srbiji i pod njenom sferom moći možemo podeliti na primorske, Ljež, Bar, Budva, Kotor, Dubrovnik, Ston, rudarske, kao što su Trepča, Novo Brdo i Rudnik, i ostale gradove unutrašnjosti kao što su, na primjer, Niš, Prizren, Skoplje, Štip, Ras. Ti gradovi su bili ekonomski centri svojih oblasti i u njima su se sabirali ljudi koji su došli da trguju, sklope nove poslove, pronađu posao i tako dalje. Dakle, gradovi privlače lokalno stanovništvo i putnike, a putnicima, znate, treba odmor, hrana i piće. Na primjer, trgovac iz Dubrovnika je došao u grad Novo Brdo. Želi da kupi zemlju i otvori rudnik. Posle napornog puta, nakon što je sjahao sa konja i ostavio ga slugama, ulazi u tavernu. Prizemlje je napravljeno od kamena, a prvi sprat od brvana. Nalazi slobodan sto i poručuje šta će jesti i piti i raspituje se gde može pronaći radnike koji možda i sede za nekim stolom. U jednom ćošku, na liri, svira lokalni svirač, a u daljini kroz jedan prolaz mogao je nazreti ložišta i peći u kojima se pripremala hrana. Hrana koja se služila u srednjovekovnoj Srbiji je bila raznovrsna, a meni je zavisio od podneblja u koje ste došli. Ukoliko ste u primorskim gradovima, pored hleba riba je bila svakako nešto nezaobilazno i nešto najpovoljnije. U unutrašnjosti, pored hleba, u ponudi su bili sirevi i proizvodi od mleka kao i pečeno meso, a gradovi koji su bili pozicionirani na većim rekama imali su i svežu rečnu ribu. Putnici, osim ako nisu bili bogati, nisu poručivali, već su pitali šta je toga trenutka dostupno, a mogla su biti dostupna razna jela. Naime, Srbija je bila zemlja u kojoj je kuhinja bila jako raznovrsna. Jedan od najvećih uticaja na srpsku kuhinju je došao iz Vizantije. Vizantija kao središte civilizacije imala veliki uticaj na kulturu tadašnje Srbije. Žene koje su se udavale za srpske velmože su donele i kulturu ishrane. Hrana poprima drugačiji ukus i izgled. Na dvoru se jede čorba kiselica, kavijer od Morune sa Dunava, sveža riba sa Jadranskog mora, pečenje začinjeno belim lukom i mirisnim začinima. Pranje ruku pre obroka je bilo obavezno, belo platno preko stola je služilo kao stonjak i kao salveta za brisanje ruku. Sastavni deo svakog obroka kako na dvoru, tako i u gostionicama je bilo vino. Kuhinje na dvorovima su uvek bile izmeštene dovoljno daleko da miris dima i hrane ne smeta, dok u tavernama kuhinja je bila u sklopu objekta i tako se miris hrane mogao osetiti u svakom njenom delu. U to vreme nije postojalo duvana, pa je tako vazduh bio oslobođen tog mirisa, a i brojne namirnice koje su danas svakodnevnica tada nisu postojale, jer još nisu došle sa drugih kontinenata kao što su na primjer krompir, paradajz, kukuruz i tako dalje. U ishrani je najvažniji bio hleb, koji se uglavnom pravi od pšenice, ječma, prosa ili ovsa. Najbolji hleb se mesi od pšenice, a lošije kvaliteta je bio ječmeni, zatim od ovsa, koji je uglavnom služio za ishranu konja. Pored hleba i pogače postojao je i dvopek koji se koristio za putovanja, budući da je mogao dugo da stoji. Također se pravila i pita od razvučenog testa ispunjeno sirom ili mesom. Osim hleba, u srednjovekovnim tavernama postojale su i druge namirnice biljnog porekla. Naime, povrće koji se gajilo u vrtovima, koji su se nalazili oko kuće ili u specijalizovanim baštama. U ćiriličnim tekstovima povrće se nazivalo zelje, a to su bili kupus, repa, tikva, bostan. Ljutim zeljem nazivali su luk i rotkvu. Gajile su se i mahunaste biljke poput sočiva, boba, graška, maka. U srednjovekovnoj Srbiji gajilo se i voće kao što su kruške, trešnje, višnje, jabuke, šljive. U okolini Prizrena bilo je mnogo dudinjaka. Dud se gajio zbog svilene bube.
voće se jelo sveže ili sušeno, a jedini zaslađivač je bio med. Pomenuli smo da se u tavernu služilo vino. Pored vina služile su se i druga alkoholna pića, kao što je bilo piće nalik na pivo, vina od raznih vrsta voća, mahom od grožđa. Tamo gdje nije bilo vinograda, pila se medovina. Nakon što se putnik odmorio i nasitio, mogao je da potraži smeštaj ukoliko ga je tavern imao. Taverne ili gostionice su bile, dakle, nezaobilazno mesto za mnoge. Neke od njih su imale i ulogu smeštaja i ishrane konja. U manjim naseljima, koje su se nalazile na putevima između velikih gradova, verovatno nije bilo gužve, a ponuda je bila skromnija. Naravno, tu je geografija igrala veliku ulogu. Ukoliko ste sa primorja trebali ići preko Hercegovačkih brda da bi došli do Brskova, na primjer, sporo bi napredovali i prelazili bi preko dosta pustih ili slabo naseljenih mesta. Spavali bi pod vedrim nebom ili u objektima nekog seoskog kmeta, ukoliko postoji mogućnost. Imate novca ili nečega za trampu. Posle nekoliko dana, kada bi došli do nekog naselja ili trga, a trg je mesto na kome su se okupljali lokalni trgovci ili proizvođači gdje bi svoju robu prodavali ili menjali, tu biste se mogli nadati nekoj gostionici ili taverni. Dakle, gostionice, to jest taverne, su u srednjem veku bile nezaobilazno mesto za mnoge i bile su korisne za mnoge. Njihovi vlasnici su otkupljivali razne proizvode od lokalnog stanovništva, kao što su bili stočari, poljoprivrednici, pčelari, voćari itd. One su stvarale pozamašan kapital svojim vlasnicima i time su bile značajan ekonomski element svakog većeg grada. Srednjovekovna Srbija je bila jedna bogata, lepo naseljena i zakonima uređena zemlja, uprkos nekim mišljenjima koji bi da srednjovekovni život opišu kao izuzetno mučan, težak i nehuman. Jedna od stvari koja bi im promenila mišljenje bi upravo bila poseta jednoj srednjovekovnoj gostionici.